balik. Ada aja kandung le balik. Balik suruhin aku di pelecing. Gas, gas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak salah mana anak itu. Oh gini. Nak, ya lapar dong batik beli apa nggak pelecing aneh. Aneh anak mau beli apa sih? Kita lihat itu ke baterai. Few minutes later. Bilu nih. Ayes, nah nih pelecing anak. Geng. Saya nak batuk rumah. Makasih nak. Nih tahu apa meh? Gue yang gembira tuh di kanggu, temerin sih dengan bare. Oh, din kanggo. Entah mana le Bandungan, tat mama nari tengesan. Teh mana kan? Tanda. A little longer than a few minutes later. Wih, tuh tahu teh. Apa guys? Pade. Iya, nih. Ganggu deh. Gerus. Kau nyengking tak mangan. Oh, wah benci lalu entar. Emang aku yang wilayah nih, kamu benci lah mangan. Meh ke sana aja meh. Tor. Aneh, suara Nana, kerongnya kembi. Lalu boyan. Gimana ya? Wih, nggak udah. Wih, gue anak kau. Ya, sadar. Kau bengeng seni nak dah dia. Oh, ina udah. Ya Allah. Allah Akbar.